खुलुमबाय BTR गभर्नमेन्टआ फैगौ 20 अक्ट'आव बोसोरनै जानो थांगासिनो दङ आरो बे बोसोरनै जानायनि बे समाव आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार अनारेबल नरेन्द्र मोदी बिथां भारतनि हम मिनिस्टार अनारेबल अमित शाह बिथांमोनखौ साबायखर बावो बिथांमोननि दैदेननायावनो नाजानायावनो बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोजोन थासारि लाबोनायाव जाफुंसार जादों आरो बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो आं साबायखर बावो बिथाङाबो बे जोंनि गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बे हिसाबैनो गोरोबथाखौ खालामनानै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे मोजां थासारि दानायाव बिथाङा जथेस्थ' जोंखौ मदद खालामदों बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावो आङो बिथांजों लोगोसे जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो एनडिपिनि बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो मावथिफोरखौ आं साबायखर बावो बिथांमोना दिनै मेन स्ट्रिमाव फैनाय लोगो लोगोनो बड'लेण्ड हालामाव गोजोन फैदों मोजां थासारि फैदों दा बे थासारियाव जों हारि जौगानायनि खामानिखौ जोबोद गोख्रोङै मावलांनो हागोन बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावो आरो 2 बोसोर फोरबो फालिनायनि सिगाङावनो जिखिनि मुंख्लं जालांबाय साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरो आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गोरोबथायाव मैखोमै दैदेनबोदोंमोन एबा गोरोबथाखौ जानांगौनि हाबा मावबोदोंमोन आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावो जोंनि आथिखालनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां आथिखालनि MP रोंगोरा नार्जारी बिथांमोनखौबो साबायखर बावो लोगोसे आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांखौबो साबायखर बावो जे बिथाङाबो जोंनि बे गोजोन थासारि लाबोनायाव गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानिसिम आं साबायखर बावो दिनै बड'लेण्डआव गोजोन थासारि दानायाव बयबो बिहोमा होदों बयबो हाबा मावदों बेनि थाखायनो बड'लेण्डआव गोजोन थासारिया फैनो हादों आं बिनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बड'लेण्ड सरकारा दिनै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानाय रैखाथि गोजोन थासारि आरो जिखिनि जेंनाफोर दङ बे गासैबो जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ बिसेस भाबे बड'लेण्ड गोरोबथानि BTR गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर दङमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय माखासेयाव जाफुंसार जाबाय आरो माखासेया जाफुंसार जानायनि लामायाव बेजों लोगोसे जिखिनि जोंनि सोलोंथाइनि फारसे जोङो जोबोद गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ फोरोंगिरि 99नि प्रब्लेमखौ फोजोबबाय टेट फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ आरोबाव गोदानै जोङो टेट खुंनो थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय गोबां नारसिनगासिनो दङ आरो नुनो मोनदों 10 कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव बिनि उनावनो हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि सरकारनि MCफ्रा MCLAफ्रा गासैबो गोब्राबै खामानि मावगासिनो दङ जे बिनि खुंथायखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो मानोना खुंथाया मोजां जाबासो हारिया जौगागोन ओनसोला जौगागोन दा बेनिखायनो BTR सरकाराव जिखिनि थाखाफोर फैयो जिखिनि फान्डफोर फैयो बेखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामनो थाखाय जोङो नांगासिनो दङ दा बेनिखायनो सोलोंथायाव जोङो दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोना जे 50 फरायसाखौ जों सुपार 50 मुङै UPSCनि थाखाय दिल्लीयाव IAS IPSनि थाखाय कचिंनि थाखाय दैथायहरदों 50 फरायसाखौ इन्जिनियारनि थाखाय IITनि थाखाय जों रेडि खालामगासिनो दङ 50 फरायसाखौ जोङो मेडिकेलनि थाखाय जोङो तैयार खालामगोन जानुवारिनिफ्राय आरो बियो बर'नि दैदेनगिरिफोरनिनो सिमांमोन बर' माहारिनो सिमांमोन बेखौ जोङो मोगथां महर होनो थांगासिनो दङ जिखिनि जोंहा माखासे कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि गोबां खामानि मावदों जोङो आरो दिनै जौगानायनि बेलायाव नुनो मोनदों लामा सामाफोरनि गोबां खामानि जादों आरो गोबां लामा जोङो देग्लाय बोसोराव लाबावगोन बे लामाफोरखौ जोङो कालभारफोरखौ बानायनानै थांलाय फैलाया हान्था मेलाया जाहाथे मोजां जायो बेखौ नोजोर होदों फरायसालिफ्राव टयलेट आरो लोंग्रा दै गैयामोन मेक्सिमाम फरायसालिखौ फैगौ बोसोरनि गेजेराव गासैबो फरायसालियावनो टयलेट आरो लोंग्रा दैनि बेबस्थाया कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ बे बिथिंखौ जोङो जोबोद नोजोर होदों दा बिनि अनगायै जोंनियाव आगोलाव साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोबां घुस होनाङोमोन नाथाय थांनाय जोंनि बोसोरनैयाव जिखिनि साख्रि मोनदों रावबो घुस होनो गोनां जायाखै देग्लायबो फैगोन बोसोराव गोबां साख्रि होबावगोन बिथांमोननिफ्राय जाहाथे रावबो घुस होनाय आरो लानाया जाया बेखौ जों सरकारा गोख्रों नोजोर नायगासिनो दङ मानगोनां रायजोफोर हानि जेंनाया गोबाव समनिफ्राय सोलिगासिनो दङ बे हानि जेंनाया बर'फोरनिबो जेंना गुबुननिबो जेंना जोंनि मानसिफ्रा दिनै NC भिलेजाव दङ फरेस्टआव दङ
बे हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफ्रा हा गैजायै न'खरफोर दङ बिसोरनोबो एफा एफा हा जोङो मोनहोनानै जाहाथे गोजोरै संसार जानो हायो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दङ जायफोर लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैयै बिथांमोननि थाखाय डिफेन्सनि थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं सेन्टार स्टाफ सिलेक्शननि थाखाय जोङो ट्रेनिं माखासे कचिं सेन्टार आरो बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे जिखिनि स्किल ट्रेनिं बेखौ होनो थाखाय जोंनि ITI जोंनि हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरखौबो जोङो मोनानि समाव अपेन खालामनो नागिरदों जेराव बिसोरो मेसिभ ट्रेनिं लानो हागोन जोंनि रांखान्थिया आबादाव सोनारो जों आबादखौ जोबोद गोसो होदों दाउ अमा फिसिनायखौ गोसो होदों जोंनि रांखान्थिया हेन्डलुमाव सोनारो गोबां आइजोफ्रा दानाय लुनायाव एक्सपार्ट ओंखायनो जों हेन्डलुम मिशन बानायदों सेरिकालचार मिशन बानायदों बेबायदि गोबां मिशन बानायदों जाहाथे जोंनि रांखान्थि जौगानाया जोबोद गोख्रोङै मोजाङै जानो हायो स्पर्ट्सआव जोंनि मानसिफ्रा जोबोद जौगानाय नंखायनो गंनै स्पर्ट्स एकाडेमि आरो गंसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि स्टेडियाम क'क्राझाराव लुनो थांगासिनो दङ आरो जायफ्रा दिनै गेलेग्रा बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो मोनसे स्पर्ट्स पलिसि दानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ थांनाय समाव ISPL गेलेनायाव ISPL गेलेमु जानाय समाव गेलेबाय थानाय समाव नोंथांमोना गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बड'लेण्डनि आइ आफा रायजो राजानि थाखाय BTR गभर्नमेन्टआ आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना जे जोंखौ फोथायनाय आरो अननाय होदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो गोख्रोङै ओनसोल जौगानायनि थाखाय माहारि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो आखायाव लादों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय प्रमोद बर' नेतृत्वाधीन जी BTC सरकार এই BTC सरकार চলিত মাহৰ 20 ডিসেম্বৰত 2 বছৰ সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছে BTC বিধান পৰিষদৰ যিখিনি মানে সিজিলতাতে এতিয়া আহিছে আমি BTC বিধান পৰিষদ আৰু আমাৰ BTC সেক্ৰেটাৰিয়েট এই দুটাৰ ভিতৰত খুকিয়া এটা স্থাপন আমাৰ ইয়াত হৈছে এতিয়া যিখিনি আমাৰ বিধান পৰিষদৰ যিখিনি কামকাজ এই কামকাজসমূহ বিধানসভা চলি থকা সময়তো আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি মানে শাসক পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ যিখিনি অংশগ্ৰহণ এই শাসক পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ যিখিনি অংশগ্ৰহণ এই অংশগ্ৰহণ খুব মানে শলাগি ল'বলগীয়া হৈছে এই BTC অঞ্চলত 4খন জিলা আছিলে এই 4খন জিলা আজি বৰ্তমান 2 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াত 5টা জিলা হৈছে আৰু নিশ্চয় বৰ্তমান সময়ত শান্তি বিৰাজ ইয়াত মানে শান্তি বিৰাজ হোৱাৰ কাৰণে শান্তি ইয়াত আহাৰ কাৰণে এই সমগ্ৰ BTR অঞ্চলতে ইয়াত নিশ্চয় যিখিনি মানে উন্নয়নৰ কামকাজ এই উন্নয়নৰ কামকাজো ইয়াত নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিছে আগন্তুক যিখিনি সময় এই সময়তো আমি ইয়াত শান্তি বিৰাজ ৰাখি আৰু আমাৰ যি বডলেণ্ড বিধান পৰিষদৰ যিখিনি মানে কামকাজ এই কামকাজটো সুন্দৰভাৱে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম আৰু এই 2 বছৰত আমি আবেকে মই যেহেতু 2টা বিভাগত দায়িত্বত আছোঁ এটা হ'ল PNRD পঞ্চায়তৰ গ্ৰামীণ বিভাগ আৰু এটাটো হ'ল সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন এই 2টা বিভাগত বিশেষকৈ আমি 2টা বছৰত বহুত কাম কৰিছোঁ PNRD বিভাগত স্কুল ঘৰ মেৰামতি কৰা তাৰপিছত ৰাস্তা পদূলি বনোৱা কালভাৰ্ট বনোৱা ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ড বনোৱা কমিউনিটিজ হল অপেন কালচাৰ চেণ্টাৰ তেনেকৈ আদি কৰি প্ৰায় আমি 500তকৈ বেছি আঁচনি 2টা বছৰ সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গালি কণ্ট্ৰল সয়েল প্ৰটেকশ্যন প্ৰটেকশ্যন অফ ইৰেকশ্যন আৰু তেনেকৈ সয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি গছ গছনিৰ তেনেকৈ বিভিন্ন আঁচনি আমি কৰিছোঁ
বেকে আমাৰ স্কুল ঘৰ ভঙা পতা আছিল সেইখিনি আমি মেৰামতি কৰিছোঁ আমাৰ বহু জায়গাত পাব্লিক টয়লেট নাছিলে বেকে আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকত নামঘৰী হওক বা স্কুল ইত্যাদিয়েই হওক তেনেকুৱাবিলাকত আমি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বেকে 15 ফাইনেন্স 6 ফাইনেন্স আৰু 5 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিখিনি ফাণ্ড আহে সেইখিনি আমি যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ PNRDৰ আণ্ডাৰতে কাচ্চা হাউচ প্ৰায় প্ৰতিটো BCDCতে 300-400 তেনেকৈ ঘৰ আমি পাইছোঁ আৰু এই কাচ্চা হাউচৰ যিখিনি ঘৰ প্ৰায় 90% আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে কমপ্লিট হৈছে এই আঁচনিৰ আণ্ডাৰতে আকৌ এতিয়া আৱাস প্লাছ বুলি দুখীয়া লোকসকলৰ কাৰণে ঘৰ আহিছে আৰু এইবাৰ আগৰ কাচ্চা হাউচতকৈ অধিক বেছি আহিছে এইবাৰ প্ৰতিটো BCDCতে প্ৰায় 700, 600, 900 এনেকুৱা ঘৰ আহিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এইখিনি ঘৰ সম্পূৰ্ণ আমি কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াত যিখিনি ৰাইজৰ সহযোগ আমি খুব ভাল পাইছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে বেকে PNRDত আমাৰ SOPDৰ আণ্ডাৰত ফাণ্ড খুব বেছি নাই কিন্তু তথাপি যিখিনি ফাণ্ড তাক আমি সঠিক মতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ জৰিয়তে ৰাস্তা পদূলি বনোৱা বেকে সৰু সৰু গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক আমি বনাব পাৰিছোঁ যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত নাই বুলি ক'লে আমি PNRDৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা বনাব পাৰিছোঁ তেনেকৈ আমাৰ বান ইত্যাদি আছিল সেইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি কাম কৰি আমি অন্ততঃ যোৱা 2 বছৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰিবলৈ পৰিৱেশ পোৱাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ সমস্যা যিখিনি সমস্যা আছে তাৰে অন্ততঃ আধাখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ যিখিনি অভাৱ আছে সেইখিনি অভাৱৰে প্ৰায় আমি আধাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি নিশ্চয় অহা দিনবিলাকত কৰি যাম गासै BTR बासि बा आसाम बासिनिसिम आं BTR सरकारनि सासे सोद्रोमा महरै फैगौ ख्रिस्टमासनि आरो गोदान बोसोरनि बयनोबो हामलायथि बावहरबाय बे बेलायाव दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारा जा थांखिजों शान्ति जौगाथाय आरो खौसेथि लाबोनायनि मिजिंजों दिनै सरकारखौ दादों आरो जागायजेनदों जोंनि सरकारा स्पेसियेलि बे थांनाय 2 बोसोरावहाय मा हाबा मावखो बेखौ आं स्पेसियेलि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौ सामलायदों जेराव फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ जोंनि BTRआव थानाय 35 लक्ष जनसाधारन जेरावहाय 23टा जाति जनगोष्ठी दङ बेफोरनि थाखाय जोङो मा मावनो हादों बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एस पार दा फरेस्ट डुवेलार एक्ट अफ 2006 बिनि जा क्लज बे क्लज बायदियै फरेस्ट डुवेलार्स जा सुबुंफोरनो बा स्पेसियेलि जोंनियाव थानाय ट्राइबेलफ्रा बांसिनै दंखाय BTCआव दिनै 66% फरेस्ट एरियायाव दङ बेनिखायनो जोंनि सरकारा दायित्वआव फैनाय लोगो लोगोनो 879टा न'खर एबा हाउस हल्डनो जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदि लेन्ड टाइटल सार्टिफिकेटखौ होनाय जाबाय आरो बावैसोनो नैबे जानुवारिनि गेजेरावनो जोङो 19,173टा हाउस हल्डनो बा न'खरफोरनो जोङो लेन्ड टाइटल सार्टिफिकेटखौ होनो थांगासिनो दङ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवहाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 5,000टा न'खरनो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ होनाय जादों मानोना थांनाय समफोराव हायानो जोंनि थांना थानायनि जिउ खांनायनि फुंखा हिसाबै जोंनि सरकारा हाखौनो बांसिन गुरुत्व होनाय जादों 5,000 हाउसहल्डनो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ होनाय जादों गुबुन फारसे बे बोसोरनि गेजेराव 2,732टा फेमिलि 2,732टा न'खरनो जोङो लेन्ड एलटमेन्ट होदों 252 न'खरनो जोङो लेन्ड सेटेलमेन्ट होदों आरो 6,504 न'खरनो जोङो मिउटेसन होनाय जादों जायखौ जोङो आजै आजौनि जा थानाय हा बिथांमोननि मुंनि हाखौ गावनि फिसा फिसौनो मुं दानस्लायनानै होनाय बे थांदों 6,504टा बिनि अनगायैबो बावैसोनो लेन्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ फैगौ 12 बे बोहैथि दाननि 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरनि गेजेराव डिपार्टमेन्टआ थांनाय 5 तारिखनिफ्राय दिनैनि 10 तारिखनि गेजेरसिम जायफ्रा गुबैयै एक्सनिया पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनो गोनां दङ फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय जायखौ जोङो मिउटेसन होननानै बुङो MNP एलटमेन्ट आरो एलटमेन्ट मोननायनि हानि पाट्टा होनाय
4 नाम्बाराव हा थानायनि फोरमानलाइ, 5 नाम्बाराव सिनायथि फोरमानलाइ लिरथि, 6 नाम्बाराव जमाबन्दी फोरमान लिरथि। बे मोन6 पइन्टखौ लानानै जोङो लेन्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै बे सानफोरावहाय फर्म फिलआप खालामफै। आरो बे नङा जे 5 तारिखनिफ्राय 12 तारिखनि गेजेरावनो जोंनि लेन्ड मेलानि जा फर्म फिलआप खालामनो गोनां बे जोबगोन। 12 तारिखनिफ्राय 22 तारिखनि गेजेरसिमाव फर्म फिलआपआबो सोलिबाय थागोन आरो जोङो सार्टिफिकेटफोरखौबो रानबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनि हानि जेंनायानो थांना थानायनि गुबै जेंनाखाय हानि खामानिफोरखौ मावना लानो थाखाय जोंनि सरकारा गुबैयै खावलायदों आरो ग्रेजुवेलि जोङो गाव थांनानै थानो हाबासो समाजाव सान्थि लाबोनो हागोन, सान्थि फैबासो जौगाथाय लाबोनो हागोन आरो जौगाथाय फैबासो खौसेथि जानो हागोन। बे मिजिंजों जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ। We are going to celebrate 2-year celebration of BTR government, যেটো আমাৰ pitch journey of BTR। তো মই মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই 2টা বছৰত কি কাম কৰিলোঁ অলপ ৰাইজে জানিব লাগে। তো সেইমতে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ পেলাই কিছুমান কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ BTR-বাসী ৰাইজ যে যেতিয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰ বনাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে যিমান আমাৰ হেল্থ ইনষ্টিটিউট আছে বহুত বেয়া অৱস্থা আছিলে। আজিৰ দিনত যি 2টা বছৰ এই 2টা বছৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন সাব চেণ্টাৰত, বিভিন্ন ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰীত, বিভিন্ন CHCত ডক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ কাৰ ধৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰি পেলাই বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। যেনেকৈ আমি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এম্বুলেঞ্চ প্ৰকিউৰ কৰিছোঁ। আমি এম্বুলেঞ্চ দিয়াৰ লগে লগে যিবিলাক ইনষ্টিটিউটত মেচিনাৰীৰ অভাৱ আছিলে, ক'ত বা এক্সৰে মেচিন, ক'ত বা CT স্কেন মেচিন, ক'ত বা আপোনাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন, আমি বিভিন্ন 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত তামোলপুৰ জিলাকে ধৰি পেলাই বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট আমি সাফিচিয়েণ্ট আমি মেচিনাৰী আমি প্ৰকিউৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে আমাৰ BTCত 2টা জিলাত মেডিকেল কলেজৰ এটা মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। অতি সোনকালেই মেডিকেল কলেজ ৰাইজৰ মাজত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এখন মেডিকেল কলেজ যিটো নাকি তামোলপুৰ জিলাত আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ আধাৰশিলা নিৰ্মাণ হৈ গ'ল, ভূমিপূজন হৈ গ'ল। আৰু 2 নম্বৰ আমি অতি সোনকালে টেলিমেডিচিনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। MLA সকল আমাৰ BTCৰ MLA সকল অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজা নিজা সমষ্টি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে টকা পাই থাকে। তো সেইমতে আমাৰ MCLA সকলে মানে বেমাৰী ব্যক্তিসকল যিবিলাক সমষ্টি নিজা নিজা সমষ্টি আছে এই মানে সমষ্টিবিলাকত মানে অন্তত মানে 200টা পৰিয়াল বা 200টা পেচেণ্টক যাতে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে সেইটোও আমি ইতিমধ্যে প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ। অহা দিনত যাতে কোনো গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক প্ৰাণ দিব লগা নহয়, মাতৃসকলৰ যাতে প্ৰাণ নাযায় বা যিবিলাক শিশু জন্ম লোৱাৰ পিছত মৰিব লগা হয়, প্ৰাণ যাব লগা হয়, সেইবিলাক শিশুৰ যাতে প্ৰাণ যাব নলগা হয় সেইমতে আমি চৰকাৰে কিছুমান আমি ষ্টেপ উদ্যোগ লৈছোঁ। সেইকাৰণে মই সকলোকে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাইজ আমাক সহযোগ লাগে। আমি আকৌ 3টা বছৰ যিটো পাম সেই 3টা বছৰত আমি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিম। खुलुमबाय। गिबियावनो BTR सरकारा 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो BTRनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। थारैनो थांनाय 2 बोसोराव BTR ओनसोलाव मोनसे गोजोननि बारहावा जों नुनो मोन्दों। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जौगानाय आरो कारापसन फ्रि BTR ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों। BTR ओनसोलाव गोजोन फैनाय लोगो लोगो BTR ओनसोलनि थागिबिनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनसे बारहावा जों नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो जोंनि जिल्लाफोराव थानाय पाब्लिक लाइब्रेरिफोराव रायजो राजाफोरा फैनानै लेखा फरायफैनायनि मोनसे बारहावा जोङो नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि सिमां न' टेप कानेक्शन होनानै दै जगायनाय हर घर घर जल जीवन मिशननि मोनसे बिथांखि दङ आरो थाबावनाय जेसेबांखिनि आद्रा दङ बेखौ आसा खालामदों BTR ओनसोलाव नखरफ्रोमबो दैनि जगायनाय जे हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो हागोन। बेखायनो खनसेबाव जोंनि BTR ओनसोलनि मोजांनि थाखाय आरो शान्तिनि थाखाय जा मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों बिनिखायनो आङो BTRनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै BTC सरकार जानाया 2 बोसोर बाबेनबाय। बे 2 बोसोराव मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै BTR ओनसोलाव सान्थिया मोनसे स्थापन जाबाय, सान्थिया मोनसे जायगा मोनबाय। दा बेखायनो
आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे बिटिआरनि आं सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ आं नायनाय हिसाबै दिनै सारा बिटिआर ओनसोलनि स्पेसियेलि आइजोफोरखौ जों बोरैहाय इसिंनिफ्राय लांगोनायाव लाबोनानै जोङो दानाय लुनायाव बाहायनो हायो बिनि बागै जों नायगासिनो दङ। आरोबाव जोंनियाव मोनसे गाज्रि मेसेज दङमोन जे बे ओनसोलनि आइजोफ्रा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफ्रा ओंखाम संनांगौ, फिसायनो ओंखाम खुरना होनांगौ आरो गावनो नांगौखिनिखौ जि दानांगौ, बेबायदि मेथडआवल' जों मावबाय थानायखौ नुदों। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय बेफोर खोथाखौ जोङो रायजोनो बुफ्रुनानै होबाय। जों गासिबो दिनैहाय बानिज्यिक भित्तियाव कमार्सियेल लेभेलाव जोङो दानो लुनो थाखाय दिनैहाय जोङो बेबस्था खालामना होबाय। बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय जोङो दिनैहाय जोङो 25टा हेन्डलुम क्लास्टार अलरेडि कमप्लिट आरो 6टा CFC अलरेडि कमप्लिट। आरोबाव जोङो नैबाय 2022-23नि बोसोरनि थाखाय जों गुबुन गुबुन आसनि दिनै हेन्डलुम मिसनाव लागासिनो दङ आरो बिनि दारैनो जोङो गोबां जायगायाव दिनै दानाय लुनायखौ गोसारहोनो हाबाय। खुलुमबाय, आं बिटिआर बाखि गासैबो रायजो राजानिसिम जोंनि UPPL भारतीय जनता पार्टी आरो GSPनि दैदेननाय सरकारा 2 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दङ फैगौ 20 डिसेम्बराव। बिनि थाखाय आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायथि जासिहरबाय। जोङो बे 2 बोसोराव गासैनिबो फोथायनाय, गासैनिबो अनलायनाय आरो गोजोनजों जोङो 2 बोसोर सरकार सालायनो थाखाय बा सरकार सालायनो जोङो हाबाय। दा बे 2 बोसोराव जों गावबा गाव डिपार्टमेन्टखौ जों नायनाय हिसाबै आंहा गेलेमु, हारिमु आरो रेशम बे मोनथाम डिपार्टमेन्ट एबा बिफानखौ आङो नायो। जोंनि गेलेमु बिफानाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारताव थानाय दाउथि फारियानि जि काउन्सिलफोर दङ बेखौ लानानै जोङो ISPL मुंनि मोनसे गेलेनाय जोलुर बादायलायनायखौ जोङो थांनाय अक्ट'बर दानाव खुंदोंमोन आरो बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांदों। आरो बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय सन्तोष ट्रफि जि जोलुर बादायलायनाय खुङो भारत नाङै, बेखौ जोङो नैबे डिसेम्बर दाननि 28निफ्राय जानुवारि दाननि 5 खालारसिम जोङो खुंनो थाखाय भारतनिफ्राय जोङो गनायथि मोनदों एबा आसामनिफ्राय जोङो गनायथि मोनदों। बेखौ खुंनो थाखाय जोङो जथेस्थ'खिनि हाबाफारि जोङो लादों। जोङो थिग बिदिनो रेशम बिफान एबा सेरिकालचार, बे रेशम बिफानखौबो जोङो जेसेबां हायो जौगाहोनो थाखाय नाजानाय जादों। क'क्राझारनि आदाबारियाव बनायबाय थानाय जि स्पान मिल एबा खुन्दुं थुननायनि मिल, बियो दायो आबुं महर मोननायनि लामायाव आरो बियो जुदि मोनोब्ला जोंनि सेरिकालचारजों लोब्बा थानाय जिखिनि आबादारि बिथांमोना जथेस्थ'खिनि मुलाम्फा जानो हागोन। आरो बेनि थाखायनो जोङो इरिगेसन आरो सेरिकालचार मिशन, बे मोननै मिशनखौ जोङो फोसावनानै जों खामानि मावनाय हाबाफारिखौ जोङो सोलिगासिनो दङ। हारिमुआवबो जोंहा माखासे खामानिया सोलिगासिनो दङ। जोंनि हारिमुखौ हमथानो, फोजौनो थाखाय जों माखासे बिथांखि लादों। गिबि खेबनि थाखाय थांनाय 2021 मायथाइयाव जोंनि बिटिआर सरकारा हारिमुनि रागाम मुंनि मोनसे गेदेर हाबाफारि जोङो खुंबाय आरो बे रागामनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारिनि हारिमु दङ। बे हारिमुखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जों खौसेथिनि जि बान्दो, बे बान्दोखौ गोरायै जों खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। आरो बे रागामनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि हारिसाफोर दङ बयनिबो गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय आरो जौगानाय बेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। गोजोन्थों। मैं BTC EM टूरिज्म डिपार्टमेंट चाই आছোঁ। আপোনালোকে জানে যোৱা 2টা বছৰ ধৰি আমাৰ BTD চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত ধৰণৰ কাম তেনেকুৱাকৈ হৈ আছে। ইতিমধ্যে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, আমাৰ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ঘোষণা কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে BTRৰ গোটেই 4-5টা যি আমাৰ জিলা আছে, গোটেই জিলাটো আমাৰ ভূটান সীমান্তত আছে আৰু ভূটানৰ পৰা বৈ অহা নদী নালা জংঘল আমাৰ যিখিনি আছে তাৰ কাৰণে আমি ইকো টুৰিজম বহুত ডাঙৰকৈ প্ৰমোট কৰিব বিচাৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা আমাৰ মানসত পৰ্যটকসকল অহা আৰম্ভ হৈছে। বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ এনেকুৱা পিকনিক স্পটবোৰ আছে। আৰু বিশেষকৈ আমি ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ কাৰণে এবাৰ আমি বহুত ধ্যান দিছোঁ আৰু আমাৰ ছাষ্টেইনেবল টুৰিজম আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি বহুতকেইটা এনেকুৱা ৱৰ্ল্ড টুৰিজম মাৰ্টবোৰত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেছপন্স পাইছোঁ, ভাল গোটেই ধুনীয়া এটা ৰেছপন্স আমি পাইছোঁ। তো আমি আশাবাদী আগন্তুক দিনত আমাৰ BTR টুৰিজমটো বহুত ওপৰলৈ যাব। ইতিমধ্যে PM ডিভাইনৰ আঁচনিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিমৰ তৰফৰ পৰা এটা ডাঙৰ পুঁজি এটা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। স্বদেশ দৰ্শনৰ পৰা ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাত 100 কোটি টকাতকৈ অধিক ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আমাৰ বগামাটি এৰিয়াত
এটা ৰেপটাইল পাৰ্ক আমি খোলাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মনোবস্ত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে 20 কোটি টকা তাৰে ধাৰ্য কৰা হৈছে। স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টত মেইনলি আমাৰ যিকেইটা ITIs কেইটা আছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, বহুত মানে জৰ্জৰীয়া অৱস্থাত আছিলে, কিন্তু আমি অহাৰ পিছত গোটেইখিনি ITIক আমি ৰিন'ভেট কৰিলোঁ, ভাল কৰিলোঁ আৰু NCBT যিটো নৰ্মছ সেইটোৰ মতে আমি আপগ্ৰেড কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে এতিয়া আমাৰ লেব কেইটা কোকৰাঝাৰ ITIত হৈ গ'ল, বাকী কেইখন ITIত হৈ যাব আৰু যিমানখিনি আমাৰ টুলছ এণ্ড ইকুইপমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি আমি আপগ্ৰেড কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ ইনটেক কেপাচিটিটো আমি বঢ়াই দিছোঁ। আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং ট্ৰেড আছিলে, যিসকলৰ ডিমাণ্ড আছিলে, সেইবিলাকত আমি ইউনিট কেইটা বঢ়াই দিছোঁ আৰু 15খন আমি নতুন ট্ৰেড আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ এই যোৱা 2 বছৰত আৰু তাৰ জৰিয়তে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া আকৌ সুযোগ পালে। বেছিভাগ তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি যাতে স্থান দিব পাৰোঁ, প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ, আমি 4খন ITI আমি ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো 4খন নতুন ITI হৈ আছে এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে। তো আৰু বাকী কেইখন যিটো কাম কৰি আছোঁ আমি, যে আমাৰ ৰিকগনিশ্যন অফ প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিং আৰু বিভিন্ন স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে নিয়াৰ এবাউট 5000 আমি কেণ্ডিডেটছক আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ প্লেচমেণ্টৰ কথাও বহুতখিনিয়ে পাই গৈছে, বহুতখিনি অলৰেডি অবজাৰভেশ্যনত ৰখা হৈছে কি ধৰণে তেখেতসকলে আকৌ প্লেচমেণ্টখিনি পাব, যাতে সংস্থাপনখিনি পাই যায় বা নিজে সেল্ফ এমপ্লয়েড হৈ যায়। আৰু লগতে আমি BTR অঞ্চলত বড়োলেণ্ড স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটা ডেভেলপমেণ্ট মিছন লঞ্চ কৰা হ'ল। আমাৰ ফুল ফ্লেজেড CSD অফিচ বিল্ডিং নাছিলে, সেইখিনি আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলোঁ, নিৰ্মাণ কৰিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি এটা ফ্ৰী কোচিং দিয়াৰ কাৰণে, বিশেষকৈ SSCৰ কাৰণে, ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ফ্ৰী কোচিং দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আমি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো মই চাই আছোঁ, আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ 9খন ULBs আছিলে, 9খন মিউনিচিপেল বৰ্ড আছিলে, কিন্তু এই 2 বছৰত আকৌ 2খন মিউনিচিপেল বৰ্ড বাঢ়ি গ'ল, তামুলপুৰ আৰু মুছলপুৰ। আমি যত্ন কৰি আছোঁ যে যিমান মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এটা টাউনত বা আৰ্বান লোকেল বডি হিচাপে থাকিব লাগে, গোটেইখিনি যাতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকখন ULBছৰ মাষ্টাৰ যিটো প্লান, সেইটো মাষ্টাৰ প্লানটো নাছিলে, সেইকাৰণে মাষ্টাৰ প্লানৰ ওপৰত আমি এতিয়া মেইন গুৰুত্ব বা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে আমাৰ গোটেইখিনি টাউনৰ মাষ্টাৰ প্লান ওলাই যাব, আমাৰ টাউনৰ লগতে ড্ৰেইনেজ মাষ্টাৰ প্লান ওলাই যাব আৰু একৰ্ডিংলি আমি কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ চিষ্টেমেটিকলি, যাতে আমাৰ গোটেইখিনি কাম বহুত ভালকৈ হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ হয় আৰু চিষ্টেমেটিক ৱেল অৰ্গেনাইজ ৱেত যাতে হয়। আমাৰ 6 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰা, ৰোগমুক্ত কৰা, শিশুসকলৰ ভেকচিন, হেল্থ চেকআপ, পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ যি যোগান সেয়া নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ কাৰণে বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও সহযোগিতা আগবাঢ়ি সম্পূৰ্ণ কামবোৰ ভালদৰে কৰি আছে। যিসকল আমাৰ দিব্যাংগ লোক আছে, BTRত প্ৰায় 25,000 দিব্যাংগ আমি পাইছোঁ। আমি দিব্যাংগসকলৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে যোৱা এবছৰৰ পৰা পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 10,000 দিব্যাংগক প্ৰমাণপত্ৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিছপৰা দিব্যাংগসকলৰ মানে আৰ্থিক সচ্ছলতাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বাবে, তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড ডেভেলপ কৰাৰ বাবে আমি BTR মানৱ সেৱাৰ নামৰ এটি আঁচনি লৈছোঁ। ডমেষ্টিক ভাইলেন্স, চাইল্ড মেৰিজ, আমাৰ চাইল্ড লেবাৰ, হিউমেন ট্ৰাফিকিং, ড্ৰাগ এডিক্টেড এইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি কাউন্সেলিং চেণ্টাৰ নামৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা কাউন্সেলিং চেণ্টাৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলৰ, মহিলা হওক বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হওক বা আমাৰ দিব্যাংগ ষ্টুডেণ্ট হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কিছু এককালীন সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ BTR চৰকাৰখন অহাৰ পৰা শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি গোটেই সেই সকলো মানুহে আজি একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়িছে। BTR চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা আজি শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি সকলো মানুহে আগুৱাই আহিছে। এই আগুৱাই অহাৰ লগতে আমি এইবাৰ উন্নত ধৰণৰ ধানৰ খেতি 5,000 হেক্টৰ মাটিৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু তাতে আমাৰ 2,25,000 উৎপন্ন হৈছে আৰু এই খেতি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সৰিয়হৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি 5,229 হেক্টৰ মাটিত আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ 52,270 আমাৰ উৎপাদন হৈছে আৰু সেই মৰ্মে যিখিনি তেওঁলোকে খেতি পাব লগা আছে তাতকৈ দুগুণা খেতি তেওঁ লাভ কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ভিতৰত আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো আমি 3 টন এতিয়া বীজ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। তাতে আমি তেওঁলোকক 50 লাখৰ অনুদান এটা আগবঢ়াইছোঁ। এই SOBDত 22-23ৰ ভিতৰত আমাৰ স্থানীয় চাউল, জহা চাউল এইবাৰ আমি দিছিলোঁ, আমি PD দিছিলোঁ। সেই মতে এইবাৰ আমাৰ উৎপন্ন হৈছে 3,000 হেক্টৰ, 3,110 হেক্টৰ আমি দিছিলোঁ। তাৰপৰা 1 লাখ কুইণ্টল
এটি সাধাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ উৎপন্ন হৈছে আৰু খেতিয়কসকলৰ কাৰণে আমি এইবাৰ কি ধুনীয়াকৈ হ'লেও 19 আমাৰ আছিলে 19 আমাৰ 40 টকা আছিলে আমি বঢ়াই পেলাই এতিয়া 2040 টকালৈকে আমি আগবঢ়াই নিছোঁ তেওঁলোক কুইণ্টেল হিচাপে আগতে তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰীসকলে কোনো এটা মূল্য পোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া মূল্যৰ কাৰণে অভাৱ নাই মাৰ্কেটৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ আমাৰ এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক গুদামবিলাক দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ জৈৱিক পদাৰ্থৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে বৰ্তমান কোকৰাঝাৰত আৰু ওদালগুৰিত আৰু 3খন জৈৱিক বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি 2970 হেক্টৰ মাটি আমি মাকৈ খেতি কৰিছিলোঁ 1,21,500 কুইণ্টেল মাকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ পোৱা হৈছে 2020 আৰু 24 ভিতৰত কৃষকৰ ডাটা ডিজিটেল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰি আছোঁ সেই মৰ্মে আমাৰ আগবাঢ়ি যাব প্ৰায় 200 হেক্টৰ মাটিত উন্নত জাতৰ আৰু কিছুমান কলৰ বীজ দিব ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে মই সকলো জেগাতে ভিজিট কৰিছোঁ ভিজিট কৰি দেখিছোঁ মই যিমান ওখ হওঁ সিমানটা কলৰ ঠক পৰি আছে আৰু চাইছোঁ গন্তি কৰিব আপোনাৰ হাইৰাণ হ'ব লগা হয় আমি চলাৰ ফিট কৰি পেলাই আমি ড্ৰাগনটো কেনেকৈ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি যা কৰি আছোঁ মই এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা আমাক 200টা পৰিয়ালৰ একেটা আৰু মাছৰুম খেতিৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে আমি এইবাৰ আমি তেওঁলোকক এটা সৰুকৈ ঘৰ বনাই দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ কক খেতিৰ কাৰণে আমি তামোলৰ মাজত আমাৰ কক খেতি কৰি পেলাই উৎপাদন কৰি পেলাই আমাৰ চকলেট বনোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ লগতে আমি ব্লেক পেপাৰ সেই গতিৰো আমি গছে পাণ গছে লগাব পাৰোঁ তাৰ পৰা বহুত আমাৰ ৰাইজে লাভদায়ক হ'ব পাৰে আমি বহুতখিনি আদা হালধি আদি কৰি যিমানখিনি প্ৰডাক্ট আমি দি আছোঁ ৰাইজৰ বহুত উন্নত লাভ হ'ব আৰু নিজেই মই খেতি কৰিও মই প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু বৰ্তমান মই সদায় খেতি কৰিয়ে থাকোঁ খেতিয়ক হিচাপে মই আৰু সকলো আদা হালধি আমি ৰাখিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈ যায় পাৱাৰ টেইলৰ আমি 224খন এতিয়া মই দিলোঁ তাৰপিছত আৰু PD টেচাৰৰ দিলোঁ আমাৰ 268খন আৰু লগতে মিনি টেচাৰৰ দিলোঁ আমি 61খন তাৰ লগতে আমি বহুতখিনি এতিয়া অগৰ গছৰো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ চাই আছোঁ এই 2 বছৰত আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ মেইন সমস্যা হ'ল ইৰ'শ্যন এই ইৰ'শ্যনক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ 2 বছৰৰ আৰু ইয়াত পাহাৰৰ ওচৰত পাহাৰৰ পৰা নৈ বৈ আহে সেইকাৰণে এই ইৰ'শ্যনৰ সমস্যাটো যদি সমাধান কৰিব লাগে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ আমাক সহায় লাগিব তথাপিও এই 2 বছৰত আমি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ ৰাইজৰ কাৰণে যেনেকৈ Anti-erosion work at Deborgaon from River I, work at Bhaulaguri at River Bhur, work at West Gomorgaon River Kanamakra, work Taisuguri of River Taklai, work at Bedbari of River Manas, work at Hainaghar of River Tulani, work at Hasara River Manas, work Duturi of River Dulani, work at Halapara River Dulani, work at Goresh Mandir of River Daranga, Manipur of River, Sitabari of River, আৰু জাকাতি নদী আৰু সংকট নদীত আমি বহুতখিনি আমি 2 বছৰত ইৰ'শ্যনৰ যে কিবা সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেইখিনি আমি অনাগত দিনত আৰু ইৰ'শ্যনৰ যে সমস্যা আমি কাম কৰি যাম সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আমাক সহায় লাগিব Last 2 years, my department, this Industries Commerce Department of BTR, has been successful in some personal financial assistance, giving subsidy to the individual or cooperative entrepreneurs and margin money to many interested small-scale industrialists in various sectors. And over and above this, the existing BTC government is taking up extensive policy to set up industrial units through BTIDCL, that is Bodoland Trade and Industrial Development Corporation Limited, formed on 27 June 2022 under the Companies Act of 2013 as per the order of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The following industrial units have been taken up for setting up in BTR region within 2 years. Mini food park project at Sirang district, one Odalguri district, with the financial assistance of Government of India on 50% subsidy basis. For that, we are going to sign an MOU with an organization named Favoris Infra Private Limited for construction and other works.
Through these two industrial units, we are expected to create employment facilities for about 1,000 unemployed youths and individuals, each along with income and revenue generation for BTR government. In these industry units, feed mills for cattle, goatry, piggery, poultry, including different types of human consumption goods will be produced. The Industry and Commerce Department of BTR government has also decided to set up bamboo technology for processing and development of bamboo industry at Gurupela in the district of Kokrajhar. In this industrial unit, we will create at least 5,000 employment to those who are unemployed through different means. Over and above this, the BTR government has also decided to set up bamboo processing and industrial development industries in all 5 districts of BTR, namely Odalguri, Tamolpur, Baksa, Sirang and Kokrajhar through the central package. There will also be one ethanol producing industry in Tamolpur district. This industry will also generate employment facilities to unemployed and revenue for BTR government. This industry will be run on PPP mode. The Industry and Commerce Department of BTC government has also planned to set up rubber processing industry. Not only this, the BTR area is also potential in every sphere. So we are trying hard to establish different kinds of industries in BTR area in the next 3 years. Thank you. মই BTR চৰকাৰৰ হৈ পেলাই ফিচাৰী, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী আৰু ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্টৰ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট মই চাই আছোঁ। আমি যোৱা বছৰত ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুনত্বৰ নামত আমি 8খন আমি ফিছ কেৰিং ভেন আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যোৱা বছৰতে আমি 500খন মটৰচাইকেল উইথ আইচ বক্স আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ আৰু এই বছৰতো আমি বহুখিনি নতুন আঁচনি আমি এইবাৰ লৈছোঁ। আমি এইবাৰ 500খন আইচ বক্স উইথ চাইকেল আমি এইবাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। 100টা বেনিফিচিয়াৰীক 25,000 টকাকৈ যোনে ভাল মৎস্য পালন কৰে সেই মৎস্য পালন কৰা ব্যক্তিসকলক আমি এইবাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি বহুখিনি নতুন ফিচাৰী আমি ইণ্ডিভিজুৱেলিও আৰু সমাজৰো আমি ফিছ কাম পিক কালচাৰ আমি 200 ইউনিট বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্টৰ দ্ৰুত মিছন বুলি এটা মিছন আমি অলৰেডি লঞ্চ কৰিছোঁ। 200 বেনিফিচিয়াৰীক আমি দ্ৰুত মিছনৰ নামত আমি হলিষ্টিয়ান আমি গৰু আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, বাফেলো আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি নতুন কৰি পিক মিছন এটা লঞ্চ কৰিছোঁ। গট মিছন লোৱা হৈছে, গট মিছন অলৰেডি ট্ৰেইনিঙৰ কাজ চলি আছে। 2000 ইউনিট আমি পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম আমি এই বছৰত আমি দিবলৈ গৈ আহিছোঁ। মই যেহেতু BTCৰ জলসিঞ্চন আৰু মিউজিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাওঁ, সেইটো কাৰণে আমি নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ BTCৰ যি SOPD বাজেট সেইটোৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি আমি FIS আমি বেয়া হৈ থকা বিকল হৈ থকা FISখিনি আমি মেৰামতি আমি কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ BTC চৰকাৰে আমি এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, এইটোত আমাক ধনৰ মঞ্জুৰি দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি 100 স্কিম এটা পাইছোঁ, আমি 1,500 কোটি টকাৰ। আৰু আমাৰ শুক্লাই যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে, শুক্লা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট, সেইটোত আমি 258 টকাৰ এটা ERM প্ৰজেক্ট আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। SOPDৰ পৰা আমি এইবাৰ যিবিলাক FIS অলপ কম খৰচত বিকল হৈ আছিল সেইবিলাক আমি ঠিক কৰালোঁ।
যিবিলাক ঠাইত নদ নদীৰ অসুবিধা আছে সেইবিলাকত আমি চ'লাৰ ডিপ টিউবৱেল আমি দিছোঁ। BTC বাজেটৰ পৰা এইবাৰ আমি 5 কোটি টকাৰ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ চ'লাৰ ডিপ টিউবৱেলৰ কাৰণে এইবাৰ SOBT বাজেট। বড়োলেণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচৰ যিখিনি মোৰ দায়িত্বৰ পৰা কাম কৰি আছে এইখিনি মই জনাব বিচাৰিছোঁ। 22টা আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বড়োলেণ্ড গাড়ী আছে। এই গাড়ীখন চলি আছে আৰু আমি নতুনকৈ আমি কেইটামান ৰাস্তাত আমি গাড়ী দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। 4টা ৰাস্তাত নতুনকৈ আমি গাড়ী দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। এই ৰাস্তাখন হ'ব কোকৰাঝাৰ টু চিমেণ্ট চাপৰি আৰু কোকৰাঝাৰ টু ডিমাপুৰ ভায়া লাংঘিন আৰু কোকৰাঝাৰ টু শিলিগুৰি ভায়া কছাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ টু কোচবিহাৰ 8খন গাড়ী আমি দিয়া যাব আৰু এই 8খন গাড়ীৰ ভিতৰত 6খন গাড়ী AC গাড়ী হ'ব আৰু 2খন নন AC হ'ব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম আমাৰ BTCত চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব। নতুনকৈ গঠিত তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গড়েশ্বৰ আৰু ঔগুৰিত হ'ব। 70 কোটিৰ ওপৰত মানে এই আঁচনিখন হ'ব চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাইভিং চেণ্টাৰ। নতুনকৈ গঠিত তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত প্ৰথম মানে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচখন আমি বনাবৰ কাৰণে নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টত দ্বিতীয় অফিচখন বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইবাৰ নতুন দ্বিতীয় অফিচ বনাবৰ কাৰণে SOBT বাজেটৰ পৰা 1,12,00,000 টকা ধৰা আছে। আমাৰ শুক্লাত আমি সেই 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি ড্ৰাইভিং স্কুল আমি বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। BTCত মোক সৰ্বমুঠ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে: লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ইকনমিক এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইবছ। BTC গঠনৰ পিছৰ পৰা যিখিনি লেবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাছিলে, যোৱা বিগত আমি 2 বছৰতে সিমানখিনি লেবাৰ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিলোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফলত যিখিনি বেনিফিট লেবাৰে পাব লাগে সেইখিনি বেনিফিট তেখেতসকলে পাব। বিভিন্ন আঁচনি আমি ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰতো লৈছোঁ। মোৰ লগত লাগি থকা তথা মোৰ সমষ্টিৰ আৰু লাগি থকা সমষ্টিৰবিলাকত এটা চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল হাতী মানুহৰ সংখ্যা। এই হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰতো এটা প্ৰজেক্ট আমি যিখিনি চেঞ্চিটিভ এৰিয়া, এফেক্টেড এৰিয়া সেইবিলাকত আমি নমাই ল'ব পাৰিম। বাট পদূলি, দলং ঘাট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি এটা ৰেছপন্স পাব লাগে আমি এপ্ৰ'চ কৰিবলগীয়া নহয়। আমাৰ এটা এক্সিকিউটিভ মিটিং আছিলে, সেইদিনা মই ভাবিছিলোঁ যে আজি মই চবতকৈ ডাঙৰ দলং যি মোৰ সমষ্টিত প্ৰয়োজন আছে সেইটোৰ বিষয়ে ক'ম বুলি। মোৰ কথা কোৱাৰ আগতে চিফ ছাৰে মোক সুধিলে, সঞ্জিত তোমাৰ কিবা এটা ডাঙৰ কৰিবলগীয়া দলং বা এনেকৈ ৰাস্তা আছে নেকি? যদি আছে এতিয়া মোক ছাবমিট কৰি দিয়া। এইটো যোনটো মোৰ সমষ্টিৰ কানেক্টিভিটি, মেইন কানেক্টিভিটি মোৰ সমষ্টিত 2টা পাৰ্ট হৈ যায়, ভেৰগাঁও এণ্ড ওদালগুৰি। গতিকে কানেক্ট কৰে ননাই কলচি নদীটো এটা আছে, সেই কলচি নদীৰ ব্ৰিজত মানে নদীত আমি খুব কম সময়ৰ দিনৰ ভিতৰতে আমি ব্ৰিজ দেখা পাম। এইটো কাৰণে আমি বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ, ৰাইজেও ইতিমধ্যে গম পাইছে। आं डक्टर आदारा बसुमतारी NIBनि आफादगिरि। NIBखौ जों गोदो नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ बड'लजि होननानै रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन, नाथाय भारतनि सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डारखौ फल' खालामनानै मानिनानै बे NIBनि गायसननाया 2002 मायथाइयावनो जादोंमोन। बेनि सिगां गोबां फिसा फिसा खामानि मावबोबाय। आङो 2020 मायथाइयाव बे NIBनि आफादगिरि मासि लानायनि उनाव आङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिफ्रा जाबाय आर्काइभ खालामनाय बर'नि लेंगुवेज लिटारेचार, बर'नि कालचार आरो बर'नि समस्त मेटेरियेल कालचार बेफोरखौ जोङो आर्काइभ खालामनानै खामानि लागासिनो दङ। बे आर्काइभखौ जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव आमेरिकानि नर्थ टेक्सास इउनिभारसिटिजों क्लाब खालामनानै बेखौ खालामनो जोङो सोलोंगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो नेपालनि बर'फोर आरो आसामनि बर'फोर जुनियायै BTRनि बर'फोरनि लिभलिहुडनि एबा थांना थानायनि राहा बेनि सायाव जोङो लिरथाइ मोनसे रिपर्ट बेनिबो दिहुननो लागासिनो दङ। जोङो अरेल ट्रेडिसन अफ द बड'स बेनि सायावबो खामानि मावनो जों लागासिनो दङ।
बर'नि लेंगुवेज लिटारेचार आरो ड्रामा बेनि सायावबो जोङो खामानि मावनो लागासिनो दङ आरो जोङो NIBनि जानाखि मावख' अफिस बेनि फार्स्ट फ्ल'रखौबो जोङो गोदानै लुफुंनानै लानो हाबाय बेफोर गासैबो खामानिखौ मावनायनि थाखाय सोलिफुबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR गभर्नमेन्टआ जोंनो 1,20,00,000 रां थाखा हरदों बेजोंनो जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि मुङावहाय जोङो फार्स्ट फ्ल'रनि गासै माबाखौ बिल्डिंखौ कमप्लिट खालामबाय आरो बे प्रजेक्ट खामानिफोरखौ जोङो दिनैसिम मावगासिनो दङ खुलुमबाय आंनि नामा बाला ब्रह्म क'क्राझार बाथारमारि गामि आङो उइभिं खुलिदों दा बेवहाय आङो फाइनान्सियेलि थांनाय बोसोराव 50,000 मोनदों बेजों आवगायनो हादों दा आंनि उइभिंआव मावग्राफ्रा 10 जनसो दङ आरो बायह्रायाव बिदिनो दानो हरनाय खुन्दुं बबिन मारिनाय माइदि होनाय बेफोरनि खामानि बायह्रानि मानसिफोरखौबो आङो फार्स्ट ल'नाव 3 लाख मोनदोंमोन 3 लाखखौ आङो सुख'जोबनानै आरो नेक्स्ट टाइमाव आङो 9.5 लाख लन PMGआवहाय सारमोननि इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो आं मोननो हादों आरो खुलुमबाय आंनि मुङा ब्रिजना ब्रह्म आं सानफ्लावार सि लेबनि प्रेसिडेन्ट आरो जोङो सानफ्लावार सि लेबनिफ्राय मशरुम प्रडाक्ट बानायदों आरो मशरुम सिगाङावहाय जोङो एप्रिल मासावहाय बानायदोंमोन मशरुमखौहाय बेवहाय बोथोरनि थाखायहाय मशरुमा गाज्रि जादोंमोन जोङो मशरुम बानायनायावहाय खरस जादों गासै 10,000 मान आरो मशरुमाहाय सानसेयावहाय 4 किल' 5 किल' मशरुम ओंखारो बेखौ फानो जोङो मशरुमखौ फाननानै जोङो मान्थलि 20,000 मोनो आरो जोङो बेखौहाय RCTनिफ्राय ट्रेनिं लानानैहाय मावगासिनो दं आरो गिबियावनो आङो NRLMखौ गोजोननाय जासिहरबाय आरो जोंनि BTR गभर्नमेन्टखौहाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय खुलुमबाय आंनि मुङा लिजा नार्जारि गामि इन्थिबिल BCDC हगमा बिल पस्ट अफिस लावदङा आं दा प्रेगनेन्ट NM बायद' आरो आशा बायद'नि मददनि गेजेरजों केलसियाम आरो आयरन टेब्लेट हरनायखौ जागासिनो आं दा 9 मास प्रेगनेन्ट 9 मासाव हाबगासिनो दं आं दा NM बायद' आरो आशा बायद'नि जेबायदि मदद मोननांगौ बेखौ मोनगासिनो दङ सावस्रि बिफान आरो BTR गभर्नमेन्टनिसिम जाबायदि मदद मोननांगौ बेखौ मोननायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्टनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आं अमा फालांगि खालामो आंनाव अमाया गासै 53 दङ आं अमा फिसाखौ फानो अमा खासि खालामनानै फानो दा एसे फालांगिया दुरबल नालाय बिनि थाखायनो आंनाव दा गासै 53 अमा दङ फाननो हाथ'वाखै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों दि आं BTRनि सार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै NRLMनि दैदेननायाव आं पशु साखि मावदों आङो पिक मिसनावबो एप्लाइ खालामदों आंनाव दा गासै 53 अमा दङ जाहोनायाव आंहा मासावनो 30,000 थाङो बिनिफ्राय एरै माखासे बिदिनो जन्म जानाय फिसाफोरखौ फानबाय खासि फानदों आङो दा आङो बे पशु साखियाव हाबनानै आङो मिथिबाय माने भेटेनारिनिफ्राय बिजि थुनाय बिदिनो आयरन होनांगौ मुलि होनांगौ बिनि फारसे मिथिजोब्बाय आरो आं सारमोननि दैदेननायाव खुलुमबाय आं लतिमा ब्रह्म बागानसालि वार्ड नाम्बार 7नि आं हासबेन्ड थैखांनायनि उनाव लेबार अफिसनिफ्राय BSCWनिफ्राय 55,000खौ मोनबाय बेखौ मोननानै आं गथ'फोरनो फरायनाय मानाय बेजोंनो नायो बिदिनो उन्दै फिसालाबो दं सासे फिसाजो सासे दं गथ'फोरखौ बेजोंनो सोलियो फरायनाय मानाय स्कलारशिपखौबो सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारावनो मोनदों बिनिफ्राय बोराया डेथ जाबाय नालाय बिनिफ्राय मोननाय जायासै ओमफ्राय दा बेखौनो आंनि नामै गोदान बानायफिननाय जाबाय ओमफ्राय दा बेहायनो लेबार सप्तायाव खननै खनथाम थांनांगौ जाबाय बेनोसै खुलुमबाय आंनि नामा सानदे इस्लारि आं बागानसालि गामिनि आं लेबार अफिसाव ससियेल वार्कार लेबार अफिसाव BOCW कार्ड बानायनायनि थाखाय आं मासाव खननै खनथाम खामानियाव थाङो आं बे कार्डनि सुबिदानि थाखाय गथ'फोरनि स्कलारशिप मोनदों सानैनि बे थाखाजों एसे गथ'फोरनि एडमिसन एसे सहाय जायो ओमफ्राय बे सुबिदा होनायनि थाखाय जोंनि BTR सरकार प्रमद बर' सारखौ गोजोन्थों আমার
কোকৰাঝাৰৰ ভিতৰত থকা একটা নলবাৰী গাঁও আমাৰ ইয়াত এটা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে আমাৰ এই গাঁৱত এটা ৱাটাৰ সাপ্লাই স্কিম বনাইছে স্কিম হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পানীটো পাই থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰত হাজাৰ হাজাৰ ধন্যবাদ যাচিছোঁ মই ৰাইচ মিল খুলিছোঁ যোৱা বছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আনাৰ স্কিম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো স্কিম লৈ পিনি মই কৰিছিলোঁ আৰু লোন লৈছোঁ মই 60 লাখ তাৰ মাজতে মই মাৰ্জিন মানি পালোঁ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 20 লাখ মাৰ্জিন মানি ইনচেণ্টিভ সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত সহায় হৈছে মই ধন্যবাদ জনাওঁ BTC গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট মোক বহুত সহায় কৰিছে সেইটো লৈ পিনি মানে আজি মই প্ৰজেক্টটো বহুত ছাকচেছফুল হ'ল আজি কমচে কম 20 জন মানুহ মোৰ লগত এমপ্লয় হৈ আছে আজি খেতিয়ক লগত বহুত মানে এনগেজ হৈ আছে উচিত দাম পাই আছে এই বছৰত কমচে কম 76 লাখৰ মোৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে আৰু যিমান খেতিয়ক আজিৰ দিনত কমচে কম 7 crore 76 লাখৰ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ল চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত মই আকৌ ধন্যবাদ জনাওঁ আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট মোক ইমান সহায় কৰিছে আৰু আগন্তুলৈ মই ভাল কাম কৰি যাম আৰু ডাঙৰ কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ডাঙৰ কৰি যাম আৰু বহুত মানুহ তাৰ উপলব্ধ হ'ব মই ফণীভূষণ ৰায় আৰু কোকৰাঝাৰ টি ষ্টেটৰ শ্ৰমিক আমি 4 মাহ আগত 205 টকা দৰমহা পাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমান 232 টকা পাই আছোঁ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ আসাম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰক ধন্যবাদ So basically after having this library here, I felt that it's quite convenient for us, for all those students who lack resources, who lack monetary, who does not have lot of like monetary benefits, but they want to study. So this library basically provides lots of books and all at free of cost. And the ambience of this library is also very nice because it's a little bit distant from a hustling busy street. So it's very quiet and coming here and spending time reading, it is very beneficial. So I use this resource and the place that is provided by the government to prepare for civil service examination. The library opens at 9 AM every day and it closes by 4:30 PM during winter working hours. But generally during summer it extends till 5:30 PM. And I'm here preparing for JEE Mains Advanced 2023 and we have classes here from 8 to 2 PM. I thank BTR government for taking this good initiative. For providing us free lodging and free food here and free coaching here. We will bring many IITs from our batch. Sir, 5 মাহ ধৰি BTR সুপাৰভিটি মিছনৰ অধীনত মই JEE 2023 কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ ইয়াতে BTR সুপাৰভিটি মিছনৰ আণ্ডাৰত খোৱা লোৱা থকা মেলা সকলোবোৰ ফ্ৰীতে দিয়া হয় ইয়াতে দক্ষ ফেকাল্টি মেম্বাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয় যিয়ে আমাৰ ক্ষুদ্ৰতম ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰে আমাৰ পাঠদান আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰু সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈকে আমাৰ ডাউট সেশন থাকে য'ত ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষুদ্ৰতম আশংকাবোৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰৰ উপস্থিতিত দূৰ কৰা হয় পঢ়িবৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ পোৱা হৈছে যাৰ দ্বাৰা মোৰ ভৱিষ্যতত যিটো মোৰ সপোন আছে সেইটো পূৰণ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু মই নিজে চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু মোৰ বন্ধুবোৰো ইয়াতে চেষ্টা চলাই আছে যাতে আমি আমাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰি BTR সুপাৰভিটি মিছনটো সক্ষম কৰিব পাৰোঁ खुलुमबाय आंनि मुङा सानफुं बर' आं उदालगुरिनिफ्राय आं बेवहाय JEE मेन एन्ड एडभान्सनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों बेवहाय लाइब्रेरिजों लोगोसे बेसेन नाङै बिजाब फेकाल्टि आरो स्मार्ट बोर्ड मोजाङै क्लास आरो गासैखौबो फ्रियावनो होनाय जादों आरो जोङो बेवहाय JEE एडभान्सनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों जेराव क्लासआ 8 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम आरो बेनिफ्राय 5 रिंगानिफ्राय 9 बाजिसिम डाउट क्लास মোৰ নাম শোভা নেপাল মই BA থাৰ্ড ছেমত কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ি আছোঁ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ জ্ঞান চেৰাং ইনিচিয়েটিভৰ পৰা মই 5,000 ওৱান টাইম স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই BTR গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTR চিফ প্ৰমোদ বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ आंनि मुङा मुसुखा ब्रह्म आङो क'क्राझारनिफ्राय आङो दा दिल्लीनि राजेन्द्र प्लेसाव थानाय चाणक्य एकाडेमि
IS एकाडेमियाव दंफैयो जोङो BTRनि सुपार 50 जे इनिशिएटिभ बेवहाय सेलेक्ट जानानै जोङो गासै 50 जना फैदों आरो जोङो न'आव थानानै फरायदोंमोन माखासे सम आरो आंना मोनसे इनिशिएटिभ दंमोन दि आं मोनसे साननाय दंमोन जे आङो दिल्लीयाव थानानै कचिं लागोन बेखौ आङो 2021 नि डिसेम्बरावनो सानदोंमोन खिन्थु दिल्लीनि जेबादि एक्सपेन्डिचारखौ आङो माने एफर्ड खालामनो हायाखैमोन आरो BTR गभर्नमेन्टनि जे अनसुंथाइ जे मदद मोनदों आरोना बेवहाय मदद मोननायाव बाहागो लानानै आङो एग्जामखौ क्रेक खालामनानै आरो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोरजोंबो इन्टारेक्ट जानो हाबाय आरो हारिमु कालचार बेफोरनि सोमोन्दैबो आङो माने फेस टु फेस इन्टारेक्ट खालामनानै मोननो हादों आरो মোৰ নাম বিকাশ স্বৰ্গীয়াৰী মই আজি দিল্লীত চাণক্য IS একাডেমিত কোচিং কৰি আছিলোঁ মোৰ সদায় সপোন আছিলে মই দিল্লীত আহি কোচিং কৰা যোনটো সফল হোৱা নাছিলে আগতে বাট জাষ্ট বিকজ অফ আৱাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই হেপী My name is Diamond Narzari and I am from Chirang district. Presently, I am taking coaching at Sanakya IS Academy at New Delhi, which is an initiative taken by our BTR government. So I sincerely would like to thank our Honorable CM, Sri Pramod Boroji, for taking this novel initiative and sending us to Delhi for this coaching. Right now, what I have found here after coming here, the facilities, the faculties provided here at Chanakya IS Academy is really excellent. Apart from coaching, timely orientation program as well as guidance program is conducted. Every Saturday, weekly test is also conducted. After meeting new friends, I have found here that the environment is very conducive for UPS preparation. खुलुमबाय आंनि मुङा बिजित ब्रह्म आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि खाग्राबारियावहाय आङो NBB ब्रिक्स एन्ड पेपार इन्डास्ट्रि खुलिदों आङो बेखौहाय 2019 आवहाय स्टार्ट टेस्टिं हिसाबै सलायजेनदोंमोन बेनि उनावहाय 2020 आवहाय कभिडनि थाखाय एसे स्ल' जानांबाय बेनि उनावहाय आङो 2021 निफ्राय फुल स्विं प्रडाक्शनखौ आं खालामनाय जादों आरो बेवहाय बेनि गेजेरावनो आङो दाख्लै थांनाय 2021 आरो 22 नि BTR नि बाजेटआव आङो 8 लाख रां अनसुंथाइ मोननो हादों आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो मोनसे गोदान आरो मेसिन इनस्टल खालामनो हाबावदों आरो बे फेक्ट्रिनि गेजेरजों आङो 25 जनसो मानसि आङो बेवहाय इंगेज खालामनानै दोननो हादों बे समाव आङो BTR सरकार आरो DIC बिथांमोनखौ आङो साबायखर होनो सानो दा आंनि बेखिनि हाबाफारियाव बिथांमोना मदद होनायनि थाखाय गोजोन्थों आंनि मुङा बाबुराम बसुमतारी गामिया थारायबारि आं 2005 निफ्राय एम्फौ फिसिनायखौ आं जागायजेनदोंमोन बे एम्फौ फिसिनायाव आंहा सिगां समाव जायगा गैयामोन न' बां गैयामोन नाथाय सरकारनि तरफनिफ्राय आरो डिपार्टमेन्टनि तरफनिफ्राय आं न' मोननानै दिनै सिगांनिफ्राय बांसिन प्रडाक्सन खालामदों नै बे 2014 निफ्राय आङो सरकारनिफ्राय न' मोननानै बे न'आव गासिबो एम्फौ फिसिजोबनो हादों आरो बे जायगा थोयैनि थाखाय बे डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै आरो बेनो माबा मोनसे सुबिदा होबावनांगोन होननानै आंखौ सरकारा बे एम्फौ फिसिनायाव मा नांगौ बे जिनिसखौ आंनो गासिबो सरकारनिफ्रायनो हरजोबनाय जादों आरो बे एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों आङो दिनै दिल्लीसिम सौहैनो हादों आरो श्रीमती इरानीनिफ्राय प्रग्रेसिभ रियारार हिसाबै आं बान्था मोननो हादों आरो अल आसाम आरो नर्थ इस्टआव आं नाम खामायनो हादों आरो हारिमु आसार खान्थिफोरखौ आं लाखिनायनि थाखाय आरो आंखौ सरकारनिफ्राय साबायखर बावबावदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो आं न'खर संसारखौ बे एम्फौ फिसिनानैनो आं मोजां सलायनो हागासिनो दङ आरो आं नाजाबावगोन सरकारा आंखौ अननानै हाजासिम सहाय होदों जेब्ला आंबो बे सरकारखौ नाम लाखिनो नाजागोन आरो बांसिननिफ्राय बांसिन प्रडाक्सन खालामनो हायो बेखौ आं नाजागोन आरो आंहा गोग्गानाय दङ दिनैदि आंखौ BTR सरकारा थोजासे आंखौ नांगौखिनिखौ आंनो सहाय हरदों बिनि थाखाय एखे रोजा आं साबायखर बावो दा आंखौ BTR सरकारा थोजासे सहाय होनायनि थाखाय आं BTR सरकारखौ आं थेंक इउ खालामो दिनै गिबियावनो नैबे गोदान सरकारनि सायाव आं गोजोननाय थाबाय जोंनि बे प्रमद बर'नि सायाव दिनै सरकारा दिनै मोनसे हानि मेला बेहाय खुंदों यानि मैयानिफ्राय जादों मैया 12 तारिखनिफ्रायनो आप टु 22 तारिखसिम जाहैगोन दिनै बेवहाय जों गोबां सुबुङानो बेवहाय सुबिदा मोनदों जायनि फलाव दिनै नामजारि खालामनो हानाय बा सोरनिबा नामाव सोसननो हानाय बा लेन्ड हल्डिं खालामनो हानाय दिनै आंहाबो मोनसे आंनि थाखाय
आं लेन्ड हल्डिंनि थाखाय फैदों दा बेखौ आं मोननो हाबाय बेनिखायनो आं दा दिनैनि बे मेलानि सायाव आरो दानि बे सरकारनि सायाव आं गोजोननाय थाबाय बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों नमस्कार आं जहर मोसाहारि आं BTR सरकार एबा प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननाय आंनि थोरोबनिफ्राय थाबाय आरो आं बेखौ BTR सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जाहाथे बेबायदि प्रग्रामा बोसोरे बोसोरे जाबाय थायो आरो बोसोराव खननै खनथाम जायो मानोना आरो नैबे दिनैनि बे जिथु माबायाव नुजाफैनानै आं बेखौनो अनुभब खालामदों गोबां सुबुङानो बे माबाखौ प्रग्रामखौ मिथिनाय जायाखै एसे सिगां मिथियोमोनब्ला आरो समखौ बिदिनो फोलावनानै होनो हायोबा साबसिन जागोन नामा आं बेखौ सानदों आंनि थोरोबनिफ्राय दा आं BTR सरकार एबा प्रमद बर' CEM बिथांनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय थाबाय बेखौनो दिनै जोंहा नैबे सामफाबुरि इरिगेसननिफ्राय आगदा जों बोहैबोनाय मोनसे ब्रान्स दङ बिथांमोनहा 10 लाख थाखानि थाखाय 10 लाख थाखाजों सेंसनजों बिथांमोनहा 1300 मिटार खामानिखौ मावदों दा फुरा मोजां जाबाय दा खोला फारसेबो बेसो बिथांमोनहा नैबे हा जावखुना हरनानै हाग्रा फोसाबना हरनानै गोबाङैनो मोजां जादों जोंनि रायजो राजा बिराद लाफा जादों आरो बेनिफ्राय जोंहा मोनसे खोथाबाव बिनि बादै नैबे सानजा थांनाय बे मेन केनेलनिफ्राय सानजा थांनाय ब्रिक केनेल जाहाथे जोंनि BTC सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे अननानै जोंनि थाखाय अनसुंथाइ हरफिनो बे खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय BTR सरकारनि सार प्रमद बर'निसिम रायजो राजानि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा देतसा खुंगुर बसुमतारी आङो क'क्राझार ITI आव इलेक्ट्रिसियान ट्रेडआव ट्रेन खालामगासिनो दं एबा सोलोंथाइ लागासिनो दं आङो एडमिसन खालामनायाव जोंना गासै एडमिसन फिसा थांदोंमोन 850 रां बेनो जोंना गासै 2 बोसोरनि बे 2 बोसोरनि थाखाय जोंना गासै 850 रां जोंना इन्सट्राक्टर सारा जोंखौ जोबोरैनो मोजाङैनो फोरोंथाइ होयो आरो फोरोंगासिनो दं जोङो बेयाव सोलोंथाइ लानाया बारा गोबाव जायाखै खालिबोल' 2 दानसोल' जादों जों बेनि गेजेरावनो जोंनि माखासे बेसिक नलेज एबा आइडियाफोरखौ जों मोननो हाबाय बेयाव जोङो माखासे टुल्सफोरनि सोमोन्दै जेरै इलेक्ट्रिसियानाव मा टुल्सफोरखौ बाहायो बबेखौ मा खामानियाव बाहायो आरो बबेखौ मा नाम होनो जों बेखौ सिगाङाव बारा मोजाङै मिथियामोन एबा जानला मोनलायैनो बुङोमोन नाथाय जों बेयाव फैनानै बिनि थार मुंखौ मिथिबाय आरो बेखौ माहाय बाहायो जों बेखौबो मिथिनो हाबाय खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा श्री बिरबल ब्रह्म आंनि गामिनि सथ' केन्द्राबिल गोबावसै मावनाया आं स्ट्रबेरि फुलिखौ BTR आरो एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय मोननाय जादों दा बे स्ट्रबेरि आबादा मोनसे गुसुं समावनो मावनानै फिथाइखौ मोननो हायो दा बेनि थाखायनो आं बे स्ट्रबेरि आबादखौ आबाद मावग्रा हिसाबै मोनसे आंनि आंगो बादि साननानै लादों दा आं आबाद मावग्रा हिसाबै आङो मोजां मोननानै बे आबादखौ मावनाय जादों आरो बे बिफांखौ हरनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा नैबे एग्रिकालसार अफिसाबो आरो BTR सरकारनिसिम आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि मुङा सौरेन्द्र बरगयारी गामिया खासिबारि सोरमांगा सेरनि मानसि दा दैज्लाङाव सोरमांगाया बिराद डिस्टार्ब खालामो दा बेनि थाखायनो BTR सरकारा हेफाजाब खालामबाय हेफाजाब होनानै दा जोंनि गामिया मोजां जाबाय मानो होनबा दैया डिस्टार्ब होनाय जायाखिसै आंनि मुङा सौरेन्द्र बरगयारी गामिया जादों खासिबारि जोंनि सेराव सोरमांगा दै गाथोन दङ बे सोरमांगा दै गाथोनखौ सयेल डिपार्टमेन्ट BTR नि दिनाव बल्डार प्रटेक्ट खालाम दा बेवहाय जोंहा एसे रेहाय मोनदों बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय